na no muhinji arukuhinga kokowa tumanye kokowa ne hingweta nibanyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka kokowa ne chingwa ekyo kuhingwa aha mu Uganda nkebindi bihingwa kandi nikimanywa nkachimwe abihingwa ebikusinga yo okugira akatare hamwe na nemigasho mingi omumagara gomuntu kandi uzikengu nikimwe abihingwa ebirumu vitamins zemiringo mingi wakikoresa omumagara gawe kandi kokowa aha omuyihanga lyitu erya Uganda nikimwe abihingwa ebirukumanywa nko kusinga yo kuleta entasya ebikuru munonga ebyabandizeho gwabano byeta cash crops omu history yacho nichorekangu ekihingwa eki kibasize kutunga katale hanu omu Uganda hamwe na no mahanga gaheru kandi abantu abarukora business yo kuhinga kokowa nabo netubabara mu bantu abarukuhinga ebihingwa ebikuleta entasya omuyihanga nkomwani nkamajani nkapamba nebindi nyamwingi konka nikimwe abihingwa nacho ekirukwetaga obwire kukura mbweno muhinji wa kokowa natekwa kuba aine patience ninga aine okugumisariza akwinji munonga. Mazina ndi MCB Johnson ndio waka mwezi B Kabwe ward Kabwe division Shema municipality butulia tujye mu kibuga hagati muri mu kibuga buzuma so abantu bari bakureba nabajango ryo muhinji wa kokowa tutukumanya abo kubito tuturana tumanya ngo kokowa ne kingwa kiri haleho abamwe nturaza bundu bujo na no muri Shema kokowa kandi kija yatandika kweramo Shema kokowa yene yera mu cyumwe kuya batakakimanyire nubo batakatandikire kuhinga kokowa Shema nginemu nambwe n'ingambiro mu famu yanjye nakize bitinka 500 kandi nsharura kimwe kurugero kumwareba koko yeriye nerera kimwe kandi ni expectinga kwiza kuyamo kintu cyamani munonga nambwe nukumura mwagiye kwija nashanga ibintu byo gukorwa kurwo mu kokowa bye bintu bingi munonga kurugero rate bito kubigenze nibukora kandi producing munonga nambwe nu hate ingambira natandikye kusyankesha honkemwe eyinku yo mukokowa burukwezi yabe yezire yabe season empango ye kubeyezire nambwe cyo kokowa bo kwenda kuhinga mu shawe mwe akilini shawe mwe ibijuma byomere nagira ngo yebi ibijuma byomere no ibyebi no bishatura yamwe ibijuma byomere katandi kanta uryo nakureba television naenda kwiyaho amagezi na watandika atatu tukumanya kokowa ne hingweta kokowa nyobu nagingo mukubanza nanye nkanta kabicyengereje nkabanza nabyara insugo direct konkabwa hati hariho seedlings nambwe nutuzina mseraha wanozenda no izano zakiya no byara hati no byara seedlings otimbe kina nkoko kubyara umwana ikina cyafuti 2 ahari 2 kwata woine maniwa ya utekamo deno kiriza kariya ka seedlings okabyara kwenda ngo yerake kwirukanga no korakakura abo kubeje kubyara direct nekererwaho abo kwa neza kuronda mani kutimbita kadubarugumire konka wotimbere kina obi ogitiro otiro seedlings ati kinde cyo ntubakira mu itaka yorobi atera akakwirukanga orakaku ushanga kuyo mwanya go kusharura mu myaka 3 ushanga nk'ebi necweka watangiye kusharura abo kuba no gihira mani go kutandikiraho wakereze kina na fertilizer nawe cyo kokowa no ginga te no buzubwona mutakayera rikera munerema mu Shema te kweramo nambwe n'ingambira n'abahinje baryombakanya nibeyongera n'indamba twara kimwe nsugo ntinga mbatwara zho tinga batwara zho nabwe cyo muize mutwe gitoho muhinge kokowa n'ikingwa kirungi munonga to kwiza kwefuza waiza kukinga ekihingwa eki ninkebindi bihingwa nacyo nibabyara ibijuma byacyo no kwata ekijuma obasa gukora ekiturukweta potting kwata kapapura kawe katemitaka rero otekemo ekijuma cyawe ebyo obiteke omunasare bed cyo nikikererwaho kake omukurugayo bitu cyaba cyargireyo rero otyo otwara ako akatukawe ukarondera umwanya murungi omumataka gagizire urwezo rurungi otyo tekamo kokowa yawe akatwaza wajya hato nubyara seedlings nakaba karakatano mukachoka mutano mukateko mu nasare bed nkemetendijo ninga akatentukato mu nasare bed abo kuba ati nyobu nagishinga nkuna tumire bijuma bande telebijuma byona mukono gumwe byona bishatuyire biryaho ntara selectingire konkate yimtani cyo kuhinga ni manje kite chikwera munonga nane chikwera kubi nawe cyati ni selectinga nyamwe bitebe kwera munonga mteko mu nasare bed wiza no twari mbubo nungi munonga kandi kuteka nguneza kwera no ganyirwamo ebikwera munonga ni babiri bita
ebikwera munonga red nangu yo neyera munonga nko kumukugireba red yo neyera munonga konka kwe kusharuka ati sharuka rumwe ati yo no sharuraho season wasaruraho era kakwaho munonga konka iki cya green kimanchera nikera noyaho noshanga wakiyaho watwarubira buringwa uri kuyaho kandi aribi kuba bineme bijuma bingi kandi aribi kuba bineme bijuma bike konka nyonko muhinjo wako okugihinga obutwiremo bwire buringwa ati nyimanje kuba nkirgame bijuma bingi n'ekikuba nkirgame bijuma bike mbone nabo ninja kuteko mu nursery bed nindebwa naronde kikuba nkirgame bijuma bingi kugira ngo wakisharura orihe mu bingi kandi oganyirwemo ya ece bijuma bingi no cyahurota ece bijuma bingi ko kushatura umunda washatura wano sharura washatura wano ihamu norenga ubuzima wihame bingi kandi kimwe ushanga wihame bike mbone no bano kimanya kugira watandika kusharura ito abasharuye ntubantumanya ngweki kiri mu bingi kandi iki kiba kiri mu bike kandi kikurugira abuhango bw'ikijuma no shanga kiri cyango konka kiri mu buzima bike kandi ushanga kiri kike konka ushanga kiri mu buzima bingi mbone tubantu babimanyiritwe twaza kuselectinga tubantu bangwe kitwa selectinga buzima nicyo kikire ya hatu twabyara distance rukwingana ki twatandika tutakureberera koko wayitu kukura koko nayo mbwe nayo te kucyakirana n'umwani nayo no byara futi 10 ahari 10 ahari 10 niyo distance yo kubyaramo ukatimbe kina cya futi 2 ahari 2 deno tamu futi 10 ahari 10 niyo koko kubyara weza kubona ka seedlings kawe uteka mu kinomo ya waheza kabyara wakatamendebera yako neha koko wateine mu mugwamani go kureberera ikuru wabire yo no waheza tekwenda za fertilizer zawe abo kubanyo inahingire tinkatiye mu fertilizer tinkatire mu manure konka ninde koko yanje neyera nabwe cyo ninjana byabe mbiza kushyoma nako nibyetagwa konko bwa hati tekagizira mani mingi go kwetaga za fertilizer na za manure zo kwerarikiriza nko mwani ya mbone koko yo wagishinga no waheza ne kurobure kwingana koko wane kurra myaka 3 mbo kutandika kusharura ahkiti deni ocheza kurigire kiti okuchikuba nkingana nubo bwinji bwo kuba no sharura koko aho kuba hacyo kiri papa hona kutandikira hansi kwikoma papa higuru kugira nogereba ninja nko kugireba deraguma netera hekijuma ombuna kubwayo kugira kwe kubeye korire family planning uko na yiteka atera byingi byo kugirema neteka hibyo kubasa konka kutandikira hansi right now ground hariya hatweka hip hop netera hekijuma no bucyakwena nkesho ko muitaka mpaka kusyo higuru mu mapapa no mano sharura kandi kubukuza higuru kuyahiguru munonga atobo cyetagisa ngo moronda ka orohabyo osharuzo habya ko watoka kitembano wano kisa ekikubankirabiza ya hari hecu wanyoreka wangira ngo kokowa netandika kwana kurgomizi ngo burharugire hwibabi ntaba ntaza hekijuma harugire hibabi hona hatyo kiriba bakwetorore kiti nana za hekijuma nango mwetakuzaona kimwe nabyana ntabyo bushatu byana nibyo bina aho kuba hatyo kiri papa kuri byo kucyayitaga okucyenda ngo kitere cyo niko kikwesharamo konkani kitera namwe ko kuba noreba nkaha aha kacweka hipapa nore arhebjuma bishatu 2 kandi hamwe nahenda ntatera cyo muhenda ntatera 2 henda ntatera 4 kurigero cyayire hate byo ne binkureba hanse byo n'amapapa aha cyo kipapa hona nahabya nacyo kipapa yo kuba ryaragire aho nkibanki mansa nkasigaraho ubuyire bwo kwiza kumankiteraho ebjuma mwe no mutoguru kwana stem gukana paka higuru cyo wano sharura no tandikira hansa stem mpaka higuru mu mapapa tukujya ngo no sharura hansonga no sharura kutandikira hansi mpaka higuru mu mapapa byona ntaba ntatera hebijuma performance ya kokowa compared ningo kugeranisa n'ibindi bihingwa noreba eri harurengo ki aha muntu orukuronda ka sente umuntu waburizo mbwene cyo cyamazuma cyendo hinge kokowa wa initaka ryawe na nimbashaba buzimazima muhinge kokowa abo kuba kokowa ne kintu ecyo kuhinga ukaguma no sharuraho buri kwezi season empango ne 5 ko kwa 5 eho ku 12 hati njwanti mansa ngo sharuya amezi gawo mushanu season enche 5 ko kubanza izegarke ehwa kwa 5 kandi kwa 5 no baho no garko mu season empango nabwo cyo kokowa no bane ku sente za buri kwezi no banosha nkoro kutunga umusara gwa government nabwo cyo muhinge kokowa
ntagaruka kuza kubona no kuza kuronda sente kokowa neba ha sente nyo nimbaraganisa kandi nimbahamiza muhinge kokowa n'ekintu kirungi munonga cyo kubasa kuhinga kandi kitakuteganisa. Narabo umusirwawe nareba harimo umwani oinemo imitendijo oinemo urutoke okuhingirana tugeta mixed enterprise intercropping egite kureta kokowa yawe giyakura kubi intercropping ekinagikorire umukubanza nkanye n'urutoke kandi nyino umwani konka nareba nguti byanyamba hati nasharamu nakora ki natamu kokowa hati eyingambira ningira ko wareba urutoke rwo ruyo ndusibura nisigaza mu kokowa n'umwana nagwe ingambira nagwe nindeba coffee wirti naye tegurije nagwe guriye ngusibura nisigaza mu kokowa nabwe cyo nce nagiye ngukantemu ekiranyambe nicyo kinagende nacukonke kinkureba nindeba nkokweriye nenyamba kukira byona ebinabye mpinjiro mu kubanza nabwe cyo hati n'umwana nagwakuka nagwariba coffee wirti nyo nimbanyine kokowa yanje nimba ntine nshonga n'umwana kuka nari kubasa kuriba endo deka tuhumure atwargo mu kahumuro ni nyenda ngo tugende tutunge district production officer wa Shema agire bimwe byatugambiraho na munonga abyo buhinji omu district age rero amuheru tugarukane omuhinji no mulisa nibanyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka amakanda ngasimbire kunuya omuri Shema municipality ndiyo ninganira na numuhinji wa kokowa ruranganwa aine miteru kurengo muri 500 a farmage twarugaha turiyo tuza kwegitaho district production officer ahabwa district age tubanze kumanya iby'ubuhinja aha byemerire bita rero omwama himbisibwe tuza kumwegitaho ahanyuma hokache Sky TV irakari abantu. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us leave my house. Hair shampoo, Wonder. Always beautiful, Wonder. So beautiful. Wonder. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. It's happy time, Chomelo. Bathing time, Chomelo. Burira bulungi, I feel so nice. Sing chom 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 chom, Chomelo. Again chom 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 chom, Chomelo. Ono yekyogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Emyezi 3 ekiki ng'owangula nsasula emyezi 3 n'empangula. hey. Abaye kubata ki kituufu wensasula emyezi 3 mpangula. Kituufu Gwe subscribinga emyezi 3 ku package yona gyoyagala obafuna Azam TV osasula emyezi 3 olwo neweefulira omukisa ogutabanga gwo ogw'okuwangula ebirabo ne Azam TV. Ate si ekyo kyokka osobola okwetambulira n'ovaawo ne free subscription eya Azam TV kusa n'ekirabo semalabu miliyoni 20 mu cash bedu nkugambye miliyoni 20 kati no tulinda weeyongerero ku family ya Azam TV ovimbe ng'omuloodi okumanya ebisingawo noti 3 23 noti 8 mwenda noti obakyalira amaduuka gaffe agakuliraanye. Azam TV, entertainment for everybody. Sky TV irakari abantu. mukurukeyo omukahumura ako kandi nkoko naba nabagambire hati tutungire umugisha
twabasa no kwika aha kanso ya Shema municipality aho tushangireho district production officer tutyo tukatunga emboziye aha bahinji uko bari kutwaza emirimo yabo omu district egi eya Shema aha twerekerire na munonga obuzibu bari kurabamu kandi bonka abahinjisa babasize bata okwera abahinja aba omu district hamwe na no municipality okubasa okubayamba kuraba omu bizibu bimwe bari kurabamu egi niye birerye mbozi. So ubare munonga amazina nirakana banyita MCO Benson kandi ninkora nka senior agriculture officer kandi nyowe nimvunaniza bwo kurebera eby'ubuhinji oburisa obuzobi nanga kandi ndi focal person wa PDM NRC Parcel Development Model arengo rwa municipality ya Shema. So ngokwana mbuza abahinji bitu kwenyene ntubahereza obuhereza bwo buhinji oburisa nango n'obuzobi konka kandi tusanga binemwe bizo byinji okucara munonga bine bizo by'uburwire kucara munonga ko mu matungo nkatube twineho burwiro bebarukireho uko bwezwa then of course twino kubahwera kurabiro mu kugema amatungo kandi ayicyo kwetagisa bonka abahinje kuba kufune bizo of course they normal report ibizo binji babine ombihingwa kugira ngo umwani harimo burwire nko bwo kusanga buri nke kisente harimo burwire nko bwa todura umwani nana ibindi bihingwa harimo uburwire konko kose tuba tuyine ka program ako batuyine staff wero no bwererinke konka obuce bwitu tuzigoro kwika abahinji turuko bahabura kubakubasa kurwanisa ebizo bine kandi gokwana ugamba narisinke kibuze cy'uwana ubuza abahinji n'abarisa bine hino kutingere kuba meetingam one we make some work plan timetable kugira at least tuzombyaro byabo tubabugane tubashomese tuborekere ingere yiba kubana basaku kufuna mu bihereza kandi abo kindi tukora twenga twine some NGOs nanka atinkomorese mu municipality twine some NGOs like nkaba SCPCU ine ba staff usanga bari kutuyamba mu kurebera nariso mu kusomesa abahinji abo mwani then twine other NGOs na gwestiru nubayamba umugogwe sanga nabo of course ntibikiriza akomwe extension tekorwa mu ntomwe nangwa kandi n'ikindi twine n'abahinji abahabire ba advanced nurse ba demo farmers atinka kakurogu wana ugamba hatika kura in farm twine n'abandi ba farmers atinka haronko mwambangirana nawe kumwika mfama yiza maybe in challenge nurse naenda ku establishing ko mwani ko rutoke tujangu no hati wano ndakoreje gendo mwambangirana urukwa establishing rumwani wano enda nk'ibinyanzo kuba kubirisa zo mwamukakuru urutoke so like that kandi numanya farmers bo nubega barukurebe kintu kushiri kitari cyo kugira ngo wakigambo mbugamba no we do it practically nrc kugira ngo umuntu yakireba demonstrate kari yakireba mu bintu ko kushiri ya kokowa umurashema tugine apshara harimo abahinji nkabana kandi muri of course ni mangu harumuka mukuru wawe bamweta imsibwe hari ya rutoma no muhinji umurunge nangwa kucare na waikaho nureba ruyara inumusiri kandi bo bakekora muka group kandi group ejo ne bayamba umukomakatinga kokuwa yabo of course nureba ikintu cyaba kizere kokuba kugira ngo ubwiro bw'inge no bagihura nka buntu buryo kugira ngo no mwanya gwa kokuba but still kokuba ntureba umurishemane performing kandi na wano uganira no go muhinji nasaba hinja abatuye no mu murishemane municipality na koreka kugira ngo kokuba ne kingwe cyo kumutahiza nase akoba icamana kirakobandiza no kugira ngo imwe nka farmers mbanze mwegiti ko kwegita ufuna ubutarufuniraka akwe cyo kureberaho we normally encourage farmers nkabo mwani kugira ngo at least bakore groups cooperative societies
hate societies nko muri Shema municipalities orumu hakaba we normally encourage please make groups mukore societies mwegite kugira ngo umwana muguze kintu mwene mbe mwiniraka nicyo cyamana kugira ngo at least kandi nabwe ati nkabo mwani we normally advise them kugira ngo mwakoreki there is this market mwene tubayamba na nabo rutoke na bintoke still ako bacyo kureberaho kuko bano ugamba twine gakatare kabuhe because we encourage farmers kugira ngo still barete bitoke byabo abo kwibasa still they can babitwara nka Kampala n'ahandi hona of course ibintu byona tukaba 100% kugira ngo ikizubu no kurebuka hatungu ni chwera cyo kureberaho kuko naningamira kugira ngo tube twine mu challenge nkeyejwa of course nkejwa kuyarebukireho abahingi by the way nabo bar stubborn kugira ngo umuhingi no bwako nareba nkejwa narisuko bwire nkobwa hatabanza buserekera kugira ngo maybe akora mangu yakigamba ngo bwire buruho definitely ntako banka quarantine usanga yari yo mbaji biri business yo kubaga yaho yari yo musubuzi business yo kusubura yakora ki yaho narsi ya actually ne yacendera then of course outbreak yarebe kirejo tukasanga habo kadle bakufuna vaccine akuba vaccine gitukugira ngo nogine ko mu drug shop hariya abaho kadre yako konka last year twiza twafuna iyo vaccine ta vaccinating obwire bwakora ki bwargaho nangu even na quarantine yargaho of course na n'ikindi ariho ba farmers abuko bare stubborn kugira ngo norenko mwane tabantwenda ko mutindo so ugambira ngo muhingi narisaba shubuzi utupurize umwana ugumurasorome musoro umwana ukwisize kwire kurungi kandi mu guteke umwanya ugutarinka hita kamebi guteka nkahantondo bari konka for your surprise no sanga ko muhingi hari twita ngo za green nurse za kapips sanga umuhingi yemeraho na numusubuzi barakusura mu mwana mbisi so izo challenges zurumu wero tugezaho konka mwenu nubwo kumusoborazi ureba ngo kacura umwako kuko of course we nothing that venture gukora n'aba UCDA to moving as a team to cooperation kugira ngo at least izo challenges abo kwenda promoting umutindo gw'umwana abahingi nabwo tukira kucubagambira because wacererwa kutebekanisa umwanya ugo kuba no kusimba mu imbobo njimanyisa ngo ko kucererwa aho kwiza babasimbira abandi bantu basharura nango bwiro bwinje nebinte buwahinga one biza biteganisubwa mu burwire teganisubwa mu bwoko so tukira kuba habura kugira ngo betebekanise kare izura yane itandike tukugwa immediately batandike basimbe of course ko kusimba njimanyisa ngo namasharuro iza ofuna mingi wahingira mbwire uburwire to kubureba so nori ha line yo producing narisi yo kusarura amasarura mingi yes any other abari mnonga atinka abahingi ubu habuzo gukira kuba ninyenda ko bahereza one no kugira ngo bobonka bagume bekwatemu narisi bagume hakuba ngekizo bekena ningambire cyo burwire umuntu nabasa kuba yine ko mwani cyara muronga emphasis kanje teka mwani usanga yine ko mwani kwarahize ti kugira ngo yasharura targarkayo arizagarka maybe yana mangu nahabasa kuba hari mutujuma so uburwiro bwingi okutushira kugira ngo wakontrolling nariso wabugwana sa one umbazo mwingi no cyara kuba nutahira umusoro gwawe nyo cyara kuntangaza no sanga umuntu ayine kembuzi nkemwe dia kurengizo agire mu kasese ihangwa nyunguro mwebazyo mweno sanga at least nkemirundi kesho ayinimbuze jemo konka umuntu akobayine nkumwana inishambara kubasa kusarura mu kamiliyoni 2 nangu no buzakoza tikire usanga umwana natagwinire bwire cyo kumanyisa ngo kware haza mu burwire nakusanga bwarengirwe narumwe haba mu bwoko usanga bwasisire umusiri
so hataho no kuchira kuba nisaba kugira ngo at least let us have regular monitoring tayire misiri yitu even na anintoke zitweze gezaho yuko muhingi rebo rutoke rwawe haba mu kizubu beno mangu at least ikizubu cya leta nabwo echo wakirebe immediately you report ugambire okure nabasa kuyamba then ikindi cya muheru n'ubundi ntarwa vet but at least abantu binemuze go kwiragura ayimeraho arebe Satan disease uburwire nkobu ajya konko burwirogo naguro mbazogo kandi inugubasa kuyamba so umwe no habaho burwire haba ikizubu abahingi nimbasaba kugira ngo at least buza umuntu okurenga nabasa kuyamba umuntu okubasa kuyamba kugira ngo at least ikizubu cyo yine wakirga mukurungi just reporting bari ukutuherezaho nukwe tutyo twayongerayo twagaruka ahafamu ukubasa kutunga umugisha ukongera kumaririza na n'umuhinji wetu wa kokowa otuterireho okukokowa einentasiya nungi kandi akongera kuhereza ubuhabuzi abahinji nabo abarkwenda kuza mu project yo kuhinga kokowa okuba kubasa okwetwariza ibintu bikuru byo mugasho no kureba ngo wahinga kokowa iza kujya roti wagirebera tiyaza mu mwata abo kwa kwikuza mu mwata nenyuruza tekubonera ikintu cya kabiri no kureba ngo at least wawe no utandika kubyara ugitere mu ebintu ebyo kugihereza cyubunda etateganisi bwo mushana cyabasikana wasa kubobyirimo imitumba deni bibe nugujiyamba abwo mushana cyo kureberana n'ingambira mbire mu emisizi abo kwenda ngo emisizi ejo emeneji yamba abwo mushana in case haza hicyanda ikindi cya kandi koko nezara ne yana munonga mwe noteka kupuruninga kurya ngo wagipuruninga je wamano yitira burkire no mano yitira abo kwa nezara munonga kurya ngo tiyagire bitaji bingi bikagire mesa ekanyuruza bikagire mesa kutera je ecya kandi koko we cyo ushimiye kubana okora ariho tsisibiriza ntiza mu tugitahirira tumantretera twatamo tukoko tukamantfumura twa pods tuto hatwa pods zoto turetera twayoma mbonu no wasakorona moto bazitomba ntujfira kwito obusisibizobwe kugira ngo tiya koraki obusisibizobwe twa mambero ryabwa pods bwa ukirubuto bukoma wakore binte byo nyina masiko koko wano waheza kandi wono wahangura watanduka kusharura nkoko kwenda nibasharura bata no fakushanga bitohenda gurogenda kumukweza kusharura mukoraki tokenda gura kagenda kokowa zakahoro mushaya katwa kunkano wasa kutorekera nkaho yo no ekizuma kucheza kuhisa nambo ninchireba nkaho yareke chisize cha green konka kechi cha red chaiza kutaninga mu chaza mukara ya red no kwataka horokawe otemerahe chikwa chiterire konka no rebka ngo watema hina podi tuwatema hine HT abo kuba watema hine HT no watema barabi buhande kuza kugaruka korabza mbono tema hina podi cyabasikana ngo futaze podi konko tafutarize HT mbono temera kakono ka poda ke kuberho atobono waretera HT cyawo cyaguma nkiteraje abo kwa no tachitahirira kibaye kimayisangwa hano ha secuwaringa garuka kuyihe kizume kindi mnonga noteka ku secuwaringa HT kikorera ngo wachitahirira no watema icyabire kitiri papa kandi kikubankirabuza mbwe noteka kurya ngo watemera hihi na podi nangwa podi yo wendo giteme konko utatemere ki utatemere HT omutinkogo nono go expecting ayibuzuma birukwingana ki amasharura no gurigo kiro zingahi koko watkireri ya siringi zingahi ati nkoko kure HT ki ninjya no kireba kine mu bijume bhangu bikukanke bijuma nka 20 hatebe byone mirundi mingi no shanga byo nabisize mukono gumwe hati ntimanti masangwe kitino shanga no charo ebitu bitano bambe no charo hebijuma bitano umuno charo raho bishatu umuno charo raho bina umuno charo na birenge nangwa ariho nicyo kushanga no charo ebijuma birengere na 20 kurigiro kuba kikozera iki kitire nabwo cyo ni inspecting abiriti kushanga at least buriti nkimpakiro burukwezi hate cyanchi mpakiro zanje ya kiro burukwezi ntibanchi masangwe kiti ntibanchi impa ebiti byanje 800 na 500 mbambi mpakiro 200
kandi kukwamba impaka kilo zanye 200 buki cyanki mpa half kilo cyanki mansa nanye kilo 200 wahati kokowa yahika mtware 2 na shinji kanana hati wakwata mtware 2 na shinji kanana wabaza mu kilo 200 nore sente zinkuba nintunga buri kwezi kurugo musiri gwanje gwa kokowa nuno urumbo bukade butano munonga nori nka director w'ikitongo hati wowe neshaye mu ya kilo 10 Ruchibanje mansang no wano tunga miliyoni za 2 n'emitwaro 9 buri kwezi. Ya, mbona uchimansa washanga umsiringo kwesha 2 za kilo 800 no wano tunga emitwaro ya miliyoni za 5 n'emitwaro nkankaga. Ya. Abalendo bakureba Sky Television no bahereza abahabuzi kiwa bwa muheru na munonga bakwenda kuzo mu project nkeji kandi nyecha karubumwe kuba kuba batandikire bataru kwekwasa. Na munonga nimpabure myeto abukuba nimo mchina mani emyeto muteke mamani mwamwinitaka muhinge koko wabuzumazima neza kuba yamba imbere byo misho abuko koko ne kingwa kirungi nimba hamza buzumazima koko ne kingwa kirungi muhinge koko wabinitaka tumukwiza kwefuza numuzaganyurwamo kandi ficha yanyune basa kubaje imbere byo misho. Okay. Ya. Wasigaruriyo amazina gawe. Amazina ganje nasigara imsibo Johnson omuhinji wa koko kandi onguteka munini najibandizo mu Western abuko abantu bona hati ninde abantu batukira kandi abantu bakejumbiremu nyina masiko myaka yo kwiza shemeji nari no kweyongerayo kijya kuba twine koko ya nyingi munonga kandi nitwe tuganyirwamo ambyo bhinji no burisa kurabro mu kokowa wabale mu amahimsibwe ntuza kuba twegitaho ogundu murundi kama kuya kubatwirakire tugarukire embozi ya kokowa toragitandikira aho twagisiga na nyina masiko mwakotoka mwiza kuba numurebe bizuma bya kokowa ebyo kunkorra nindaba nimboreka ukuba ndi umucyo kwenda kombeka kandi nyina masiko nkoko yegineza kunyombekere njum kumba mwahotokere murashanga natandikire korubano utaha nejo twe we bale budoga babi aibiswe okwinga koko watukuru mukuferwa abo kuba nahurra amasikorede yagatungire ngo koko wanetekwa no kumwombekerero mwe niyo byuru gukora kiri yabwawe kandi nyobo gukora program bagamberaga iroho ryabaratahwerira hiziba bure ryo barukurogire iryo ndibari ryendogano umwamahimbisibwe yatwereze mbozi ya kokowa yatugambera okuba kugihinga twahurire mbozi kuruga wa production officer na habura abahinji okubine kutwaza okubasa kutunga amagoba ombihingwa byabo nangwa no kubasa kuraba challenges azitari zimwe na zimwe omurimo gwanje rwo kuletera ababantu tugwo kubagambira ubwo no kugamba nyo no kubaleta banyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka nyine job vida kato enyuma ya kamera reka tubalebe sabiti erukwija kandi nimbagirangu you have to keep African hopes alive. Sky TV.